Gdje si Milane, legendo? Stigli smo, znači ja i Milan prvi. Evo spremamo se, čekamo sad ostalu ekipu i krećemo za Češku. Pričat ćemo vam sve usput, gdje idemo, što idemo, kako idemo i šta očekujemo i tako dalje. Evo Čempa. Novi stil. Što nisi ti sjeo naprijed? Alo. Neću ja naprijed, ja najmlađi. Coach Damien. Put počinje, vrati. Jer tih kadrova baš uvijek mali, vrati. Jele? Da, sluša. Mali, nisam mali. Ajde, zdravo, budite dobri. Važi, hvala. Gdje si Džibrile? Jesi bruja? I kakva je ruka, a? Bolesna, brate. Kako bolesna? Bolesna jaka, jel? A da mene objasni mi kako mi sad idemo za Češku za 0 maraka? Pa slušaj, nas podržava stvarno veliki broj kompanija, ali moramo to izdvojiti, znači prvo što nas je podržao veliki prijatelj kluba Stevo, firma Cafe OK, to je naravno ugostiteljski sektor, kao što je normalno baranje ruke u ugostiteljstvu idu zajedno, znaš one priče kafansko baranje i to, ali prepoznat smo kao sport. Također sektor logistike i transporta također nas podržava, znači imamo auto Beli RS, 12. maj OK transport firma, a tu je i IT, znači IT sektor, tako da razumiješ, vidiš već, sad ti je već malo jasnije kako je. Da, sad već. Malo šale našim sponzorima, OK Company, Telegroup i Auto Beli RS, što sam omogućili da odem u Češku. Ta podrška nama mnogo znači, jer svojim softvernim sredstvima do sad smo sve finansirali i naravno sad uz podršku sponzora nadam se da ćemo biti više takmičenja. Sad, pogotovo sad ako se pokažem u Češkoj, onda ima kalendar već spreman pa ćemo dalje. Da gledam, Bogi, šta kažeš ti za naš put za Češku? Ja mislim da je ovo za naš klub bitna stvar, čisto da malo izađemo van granica Srbije i Balkana, da vidimo kakvi su ti Česi, Slovaci, Austrijanci i ostalo. Pa slažem se, coach, s tvojom izjavom. Evo, malo prije smo komentarisali, ali govorio. I potrudit ćemo se da izbjegnemo sutra. Ja, ovaj put je zanimljiva stvar, koliko sretan sam ono što nam klub, da kažem, raste i sve ostalo. Nikad lakše nisu nam se sponzori sami, a automobilska industrija, transportni sektor, OK Company, Beli RS, ugostiteljski sektor nas isto podržava, Cafe OK, IT sektor, Telegroup, tako da napredujemo, šta kažeš? Sa svih strana pomalo. Da. Evo, ekipca je stigla u Bratislavu. Momci! Alo! Evo, stigli smo u neku Bratislavu ovdje da vidimo šta ima u Bratislavi. Da se javimo. malo fiksa. Ima gore neki dvorac, odemo gore da vidimo šta ima i to. Trenutno se parkiramo. Evo mjesto, Coach. Drži ključ da ga ne bi ja izgubio. Ja se ja kad sam spoje, vrate, ja umirim.
To moraš da sljedeći državno, kao da mi više vrati, ono je komedija. Dobro večer, brother. Dobra voda. Davaj. Ja slijem za mamu, rec. Može. Ćao, mama. Hoćemo na jedno piće. Kako se to zove, vrati? Od mesnije zajednice, ono dom neki, vrati. Neko useljenje, vrati. Pa neka, onako, Drvna. Krčma. krčma slovačka. Momci može jedan čin. Hvala vam ti. Evo momaka, spremni su za polazak u Brečlav. Gdje je čemp, broj 3, Srbija 2026. Ne znam, gdje oču. Oču negdje, jel? Oču negdje ispred, tamo vrati. Sad će dugo iskren. Ništa, evo, ustali smo u Bratislavi, krećemo za Brečlav. U Češku. Ne znam, Brečlav, nešto jest, ne znam kako se čita. Napuštamo smještaj lagano. Sad mora coach. Opa, dobro. Dobro, ajde. Znači gas, Brečlav, Češka. Imamo nekih 50 minuta. Na destinaciji smo, a? Prvo što smo saznali o Brečlavu je da aparat prima konvertibilne marke za parking, jel' tako? Dobro. 3 marke pola sata. Šta kažeš? 3 marke pola sata. To. Boga, momci, dugačak je ovaj red za laganje. Ima ovdje neke konkurencije. Stigli smo. Ovo je češki. Ima malo ovaj Brečlav, ne znam nija kako se čita. Uglavnom sutra neki rađen. Evo imamo malo i goste ovdje. Došla je moja sestra iz Beča da pogleda kako izgleda armwrestling u Baranji. Posjeta, moram podržati ove momke što vrijedno treniraju. Da. Nadam se da ćemo doći kući sa medaljama. Sretno. Znači konkurencija vidiš da je jaka baš. Boga mi konkurencija nije slaba, ali mi smo još jači. To, bravo. Za sad organizacija loša, početak kasnih pola sata, ljudi je milion. Kad ćemo mi večeras završiti, ne znamo ništa. Tamo je Barbora Bajčiova, slikali smo se sa njom, upoznali smo se. Inače najjača žena na svijetu, ukucate na internetu i vidjet ćete. Ogi, ti znaš češki, aj prevod. Ne čujem ga dobro, brate. A ne čuješ ga, jel? Da ga čuješ dobro preveo. Da. Milan Jelača. Bravo!
Milan Jelača, momak koji trenira mjesec i pol dana, znači evo u drugom meču izvukao je slip, sad ide u strep, vidjet ćemo kako će u strepu, ima jake leđe, momak da li će uspjeti da ostvari prvu pobjedu u životu. Ako ovo izgubi, ispada iz igre. Ja se osjećam jako velika. Evo ga, prva pobjeda Milan Jelača u karijeri. Ha. To Milane, brate. Milan Jelača. Gagi, kakve su prognoze? Brate, vidit ćemo sve. Čekamo malo duže, ali dobro, sad ćemo vidjeti, sad će biti uskoro. Jelača nam je završio na lijevu, čeka desnu, a sad Gagog čekamo na lijevu. Ali Gavrilo nam ima neke likove u kategoriji junior 23 godine 95 plus kila, a naš Gagi je 21 godina 97 kila. Baš teška kategorija, vidi se odmah čim su stali za stol. Ali ne mora to ništa značiti, vidjet ćemo. Uci! Tako je, uzi Gavro, ne daj sad, ne daj sad. Foul, right foul, elbow right. Win, it's a win. Milan Jelača u zaista jakoj konkurenciji. Ovo sve momci treniraju po 5-6 godina. Budući šampioni, ovaj desni Lukas Mišna je apsolutni favorit ove kategorije. Stočí skok při junioři 19 let. První finální zápas Dominik Červinka a Martin Urbanovič. Evo par riječi na turniru u Breclavu, još uvijek nije gotov, znači juniori su završili i masteri, čekamo seniore, a sad je 8 sati na već. Znači praktički 12 sati smo već ovdje, jako je loše organizovano, nisu uopšte timeline poredali kako treba, 3 pauze su pravili po sat vremena, baš loša organizacija, znači mi koji smo došli dalje od 100 km, mi stvarno večeras ne znam. Kakav je ovo kiklop ovdje ispred nas? Ne znam, ima jedno 200 kilo. Sad će. Ide. A imaš, ajde! Hamak je kratki. Evo da vidite kako se žrtvuje za arm wrestling, pošto Ogi još uvijek nije nastupio, sad je već 9:30. Noć čekamo od jutros. A sve smo nade položili u njegovu desnu ruku, zbog nje smo u suštini najviše i potegli za Češku. Odlučili smo da momci Jelača i Gavrilo koji su već završili svoje takmičenje, da oni sačekaju Ogija i snime ga, a ja da idem u auto da odmorim. Sad, Ogi! Kategorije muži na prvu ruku do Bravo! Go! Imaš ga! Drži! Sad će da znaš! Imaš ga! Tako je, ajde!
Ajde! Još jednom! Još jednom! Još! Spusti ga što više žele! Spusti ga! Ajde! Ajde, Ogi! Ajde, Ogi! Tako je! Pas za faul! Ajde! Drži! Tako je! Tako je! Ajde! Ne može! Ajde, Ogi! To je... Moram ja nešto... A i mi trenera da počeste vraće i vrate. Milan Jelača. Milan Jelača. Ajde, pogledaj njegov bicep. Milan Jelača. Pogledaj moj, vrat. Gledaj, pogledaj. Brate, realno Gavril za prirodnog čovjeka ovo je neprirodan, brate. Gledaj ti Pavera, bolan. Za neprirodnog čovjeka Ali, ništa. brate, ti koliko pumpaš i treba. Evo ljudi, krenuli smo kući, znači 11 i 15 je, još, evo, zagali smo. Evo Jelaču smo poveli, brate, nismo Čekaj, ga brate, ostavili. pritegoj bicep, ne samo ovaj. Stani, aj sad. Jedini ovo koji nije prirodan. Gledaj, bicep sam Gavrila, bolan, gledaj. Što se tiče turnira, ima dosta minusa generalno. Kad smo otišli, jezička barijera, suđenje, niko nas ne benda ni 5%, znači prešli smo 600 km, bukvalno osjećali smo se malo i nepoželjni što smo tu. Sve je išlo protiv nas, znači stvarno sve, ali opet ne možemo biti nezadovoljni. Prvo nam je internacionalno takmičenje, sljedeći put ćemo se bolje pripremiti psihički i bolje ćemo se pripremiti i na čekanje. 4 stola su bila na takmičenju, za cijeli dan imali su... Korišteno je 30% to. 30% je bio iskorišten kapacitet i sudija i stolova. Sada pauza. A te sudije, vrate, kod da skopali kanal, ali respekt, vrate, opet. Katastrofa organizovana. Sad tek vidim zapravo koliko su dobra takmičenja u Srbiji, koliko ne trebamo podcjenjivati uopšte naš level ni organizacije, ni saveza i onako poprilično novo iskustvo, ne znam ostali šta kažu. Jelač je prvo takmičenje. Sve je tako kao što je direktor rekao. Sve je tako. Samo smo umorni pa ne možemo. Švercali smo jednog anestora lika, vrate. Iza osmijeka bol u rukama. Aj, coach priča, širom. Najjaču ruku, znači koju smo imali u autu, Ogijevu desnu, smo čekali 16 sati. Da. Druga stvar, znači, subota je u 4 je u Brečlavu sve zatvoreno u subotu. Niti imamo gdje kup šta da jedemo. Državni praznik, brate. Znači, imali smo jedina opcija koju smo imali da kupujemo čokoladice ispred dvorane i neku vodu po užasno skupim cijenama i da čekamo i nema rasporeda nikakvog kad ko izlazi. Ljudi su ostavili bukvalno seniore koji su tu došli, profići, Ogijeva kategorija bila, ljudi su bili prejaki, preveliki. Ljudi su čekali, znači, navečer do 9 sati da krenu raditi. Jednostavno, neprofesionalan turnir, ali bože moj. Idemo sad 600 km ka Banja Luci, još jednom ćemo se javiti kad stignemo i to je to. I dogodine u Češku opet. Nećemo, ne znam, vidjet ćemo, možda i hoćemo u Češku, ali... A brate, otićemo brate na večer tamo. Da, imamo momka ovom pao na doping testu, ali ćemo malo Da, pogledajte, sve odjegli, brate, gledaj boca. Gledaj šta ti je naturalno. Samo pozitivno. Sljedeći put ćemo valjda potrebu kategoriju, evo. Uglavnom sljedeći put selekcija turnira nam mora biti malo bolja i malo bolje možda, ne znam, nikad nije zgore uzeti još jedno noćenje, ali tako je kako je. Da. Idemo kući, to je to. Thumbs up, GG. Vidimo se.